hadian ke jinglap kle dawai formalin ya ki dokha ki balawandra nabar ka jella ketenat fisheries kantau da ka fact finding committee ban toket ye ki dokha ki ba kle dawai formalin umentri ketenat fisheries uba al hek ula ong ya kani ha kasgi balang hadian ke jia kendu ya kinong rep dokha bat kinong khayi bat kinong de dokha uba hek ula ong ba kasenjuk kinong de dokha kilapin iu ya ke inspection report jong ka task force team ka sarkar Andhra Pradesh ka bakadau ba ki dokha ki bashalan na jalla Andhra ki dei ki balat na ka jingkhle dawai bat balat na kinu ki jingkhle dawai ki ba ma ya ka kot ka khia unong bam dokha kumban supen kenmau Katanat Food and Safety kalakhang ya ka jingwan ra do kha hadu khat sansngi hadien balalap ya ka jingkhle formalin hadu lai photli ki do kha na ki sau phu ar nong muna ki balashim bagi Khasi Jantia Fish Farmers Wholesaler and Retailer Association Kilawan ni nadu president balai nam di Pak Mechat di golong EMDC in charge of fishery juga KHATC dan di vice president golong nambah lai dolang tiga warak rutan ek report ke bawarak nadu Andhra Pradesh bagaimana kanu menuru ke formalin ba krek dawai yang kanu benuruki di borlek ba onlut angte ko kle yodo tinggal ka kamu kungsan ek kedai ke bedai bensim yang kanu ke test kat kum ke jumpa kan mana ke meeting bagi benda benda baik hapo ke jaka ke bawarak ya ki mar mut kamta mi dokha nak kudu ke jaka rom dei tang nak Andhra ada kedai na po Assam ne kedai na po Bengal ne dia kudu ke jaka ru jadi bendon go ke station kat ku station ke ba ai maki mentes ya kini ki dokha empat depend dang nuru ni dang le hi la jong ka fact finding committee kene hi fact finding committee tu dia tri ban constitute fact finding committee ekan mengiru yang tak semua lara kada ke semua ke badan ka bade bende nam daga jeng ba jong pai ba de bende tam mengiru umde ban omba inhap da perkhat ba syaban simi kan gono ka decision jungi la retailer ki om bali pimuan si yodu te pun wan la ya ka test ko ban lab de jing sya wan sepo yodu aga jaga bora wholesale stone gitu akha kamu bade bende kada ko boleh si tagilya bang poro tamam darum kita ke nganga assuming maka don getting test berabor tamam bomlap yang gono ke badon kal balong positif ten kam tadi ke kunong tu na kalian jong ke fishery department bagalat ban constitute ya ke fact finding committee belap ya ke jinsya bat baya ka de ko adal ba ong ban dia ben kam live no kam ploy na kabanta banyui bagi way ru ke livelihood ya ka bagi kinong ba kamay na kani kamru kimni bandu ja Mano kan head ya kani ka fact finding ala syo yung secretary man mune do lang secretary ro committee atau kada nung kan ganyan upor pibu kambu por ga man net long lano kin now you within a day or two I should see the report tangata ga da ba pagi snem iba live stem so stem so kamu jiki bejongan dan produce dokha tagomba live 1% menta ngila da dia produce hadu 4% plus kada khatang hapo ka local production brio juwi kamdam ya ki brio cheno ngdong badon ke jaka ka bahe ban sedang no ya gani kam bala bandwara ya livelihood ya ka kamai kaji aga jaka ka jumpi bahaya kumba ikli te parlok badon kini kiba shimi kan mensi siru ya kata kita nampak asyuban repeat dia keju macam tu Lakan le iu la katala fisheries ya kita try jom tigi pondok ha kalau kumba Kalau ada kan hantu si kata tahu mana kalian kejong ga yu jungi pasti mengenai decision nak kalian tu fishery